Mga boys, so mananong tagkakaw kay samtang patanong bata. What? Para gatog gulang na to, nati ka ng harbison. Tapos pasalamatan rin na to nga naabot ta og ka ng 1k views. Tapos naabot ta og 3,000 views sa atong kuan video. Tapos balag gamay ray like at least dagko ta views, di ba? Mananong tagkakaw. Kay mo ni ato patubuon. Samtang batanon pa ta pagka para na matigulang tanata anihon kini nga kakao. Wah, diba? So pasalamatan nga naabot ta og 1k views og mga 3,000 views ana. So salamat sa inyo po suporta. Unta kamo pod suportaan po ta mo.